Wengane zawethu impela sibona laphana kupheni intuli njengoba ke eseziphendulele ngenkulumo ke eyenziwa uQuality Biyela laphana ngekhasini lakhe lezokuxhumana la Facebook engosuku ke lezithandani. Bafowethu impela phana basikhuluma kakhulu ke ngicela banqale nginibingelele yona ke Mbuso City MTV ngithi nje uma siqala ngane ke channel ake wenza kulungile uchiphize usubscribe nawo notification bell khonza uthola zonke izindaba ke eshisayo nazo izi-3 nayo. Hayi ke wengane zawethu impela sibona laphana kumpheni intuli njengoba ke eseqonde ngqo uQuality Biyela kwenkulumo ke awayenza ngosuku ke lezithandani kumhla 14 kuyena kuFebruary. Kanti ke wengane zawethu impela uQuality ke Biyela wathi ke impela ke nangu ke umakoti wakwethi laphana ke wayifake isithombe ke enaye opheni ke ntuli wathi cha yabona ke bafana bami ke impela ke intombi ke izethu kodwa ke ubutshwala ke ubenu. Hayi ke wengane zawethu impela upheni ntuli kube sethatha ke isikhathi sakhe ke osukwini la namhlanje wathi cha Quality mfowethu Biyela angazi ukuthi ke mina ukhuluma ngani futhi yazini lokho okushoyo uzongilahlekisela ke ngomendo. Hayi ke wengane zawethu impela kusho njalo phana kupheni ntuli phana ke ekhasini lakhe ke lezokuxhumana ephendula phana ke uQuality mfowethu Biyela. Kodwa thina ke simbuso sithi MTV bafowethu sithi nje ake sehle ngobonda idibane yona ivideo ilandelayo.